uma uyikholwa yabona khona abantu abayiqhenya ngokunikela athi umuntu ngiyanikela mina. It's a wonderful thing and it is something to be proud of uma umuntu onikelayo. It is something to be proud of for yourself. Hayi ukutshela abantu bonke yebo ungabatshela ukubakhuthaza ukuthi kuyanikelwa kodwa ikakhulukazi kumele isize wena lonto ukuthi ngiyanikela mina. Khona abantu abaziqhenya ngokuthi ngiyakwazi mina ukushumayela nokuchasela ngiyalikhuluma mina izwi kaNkulunkulu. It's something to be proud of ukuthi mina ngiyakwazi ukushumayela noma ngiyakwazi ukuchasisela iBhayibheli ngiyalazi. Khona abantu abayiqhenya ngokuthi bona bakhuthele bayasebenza endlini kaJehova baze bamangale umangale ngoba lento uma wena uyenza kakhulu uyamangala ukuthi abanye yini bangayenzi yini bangayiboni lento. Umuntu osebenza kakhulu endlini kaNkulunkulu ayiqhenye ngokusebenza uyamangala ukuthi abanye abantu bahlala kanjani yabona kunjengabazali abakhuthele uvelela umuzalo umzalo okhuthele ovuka ngo6 ekseni avula amawili athi eyinileleleni vukani kusetshenzwe uthi kodwa Nkosi yami it's Sunday morning. Lo muntu unesiphiwa ka understand ukuthi abantu bahlala kanjani bangasebenzi. Into ehlukahlukene abantu abangayiqhenya ngazo. Engithanda ukuthi sibe yikho nokuba siyiqhenye ngakho ukuthandaza. Ngoba ukuthandaza kuukuba seduze kukaNkulunkulu. Ukuthandaza kuukuba seduze kukaNkulunkulu. Phakathi kaMaria noMartha uJesu eze endlini yakwabo kuthiwa weza uMartha wayehlezi enyaweni kaJesu uMaria wayehleli enyaweni zikaJesu kwathi uma ehlezi uMartha ebhizi ephithizele sebenza udadewabo ehlezi enyaweni zikaJesu waweza uMartha weza kuJesu wathi uNkosi wangiyeka ngisebenza ngedwa wangiyeka ngikhuthele ngedwa udadewethu awusho lutho ehlezi nje uthi uJesu hayi Martha ukhathizaka wena ngento eziningi udadewenu ukhethe into enhle ukhethe lokho akhethile uyonikeza umvuzo walokho akhethile nawe yenza lokho okwenzayo uyothola umvuzo walokho okwenzayo ukhuleka kuhlala enyaweni zenkosi ukhuleka kukuba seduze kwenkosi hayi ukuthula abayingcwele ake ngibeke kanje angisho ukuthi singasebenzi endlini kaNkulunkulu kodwa uyabona uma usebenza ake ngithi uma usebenza uyisikhuthali endlini kaNkulunkulu kodwa ungakhuleki ukhuthale kodwa ungakhuleki nako kubili okuzokwenzeka okoqala awuzomuzwa uNkulunkulu ngoba ubhizi uyasebenza wena awuzomuzwa uNkulunkulu uma efuna ukubeka into ethile kwenye inkathi ezoqondisa ekusebenzeni kwakho la endlini kaNkulunkulu noma okwesibili uma ezokubonisa okuyingozi ekusebenzeni kwakho uma uyisebenzi endlini kaNkulunkulu ungakhuleki ungaspendi isikhathi einyaweni zakhe you won't hear him kanti noma usebenza kumele umuzwe noma usebenza kumele umuzwe noma unikela kumele umuzwe umuntu osebenzayo endlini kaNkulunkulu engakhuleki lo muntu uyirisk naye futhi is at risk ngoba kuzokwenzeka izinto ngoba ziyenzeka izinto bazalwane kochitheka izitsha zife ukhubeke ukuthi awusengisebenze kangaka enkonzweni niyabazi lawo bantu abanjalo akhona amakholo anjalo sengisebenze kangaka enkonzweni kanti ubusebenzela thina yini ubungasebenzeli yini umbuso wakho wezulu ubungasebenzeli yini umqhele wakho umuntu ma esekhubekile kade esebenza enama expectations uthuma elingekile walingwa ekukholweni
ablame thina sengisebenze kangaka enkonzweni kunje athi demelaze ahambele ubungakhuleki ububheka ukusebenza kodwa ungathandazi uma uyisebenzi endlini kaNkuluNkulu noma ngabe wenzani noma ngabe uyilunga noma ngabe uyisikhonzikazi noma ngabe umgcotshwa noma ngabe ufundisa iSabbatha school noma ngabe uleader kwi-youth noma ngabe uku-digital team khuleka umsebenzi wakho owenza phakathi kwendlu kaNkuluNkulu mawusekelwe ngumthandazo uvuke ekseni uthi Nkosi ngiyosebenza ensimini yakho angibazi labantu ongithuma phakathi kwabo ukuthi banjani ngikholwa ukuthi simoya munye kodwa ngazi ukuthi ngoficani angazi ukuthi uSathane ubeke ngcuphe ini endleleni yami kodwa ngiyacela ukuthi ekusebenzeni kwami ngibheke wena nje wedwa zingabikho ikhubekiso ezingifikelayo uma kwenzeka ifiki ikhubekiso uze ungisize kuzo ungene endlini kaNkuluNkulu usebenze njengomuntu ongabheke lutho ngoba vele awubheke lutho konke okwenzayo uwenza uNkulunkulu okholwa nguye konke okwenzayo ukwenza uNkulunkulu okubekele ifa lakho haleluya